Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun alhamdulillah sama-sama nikam panjatkan puji syukur jamaah Allah Subhanahu wa taala. Saya sipa di kesempatan kani sinji saat sinji kam senantiasa diberi kesehatan dan keselamatan. Mudah-mudahan saya hadir satu di antaranya untuk menambah dan melengkapi suasana kebahagiaan di kesempatan kali ini. Jamaah penonton selamat bertunggal moloh. Satu tembang salam tiram. Salam salam, ku kirim salam lawan niku say kadunantu. Ku kirim salam, salam tikam sama tunggal gosay kadun. Ku kirim salam, salam tikam sama tunggade ko say gadu. Abdullah salam salam, ku kirim salam, ku tanya kabar, api kabarmu mau nyayan sunyin kiluni ram jama-jama rambu kilu. Tikam tikam minyak tikam indu daya pihak niku kini terima anu gelahna. Waalaikumsalam odoyamu. Salam salam, ku kirim salam lawan niku say kadunantu. Kirim salam, salam tikam sakama tunga sakano. Ku kirim salam, salam tikam sakama tunggale gosay gadu. Buat kameramen selamat bertugas, kameramen yang cukup ganteng. Kapan-kapan masa ni kapan kita kuliah sambil nyanyi Pak Jajao aku khilong pisan kano umpama dihamku diku. Saya butanya kan tuan ubat ampai muhalu makliu tungga iya kono ya kan ada kodo.
kadunan tu Kukikim salam tiham sa ama tunggal ko sa kano kirim salam tiham sa ama tunggal